Kapitan Inteng! Ay, badong. Ingka man ijetersina ni Marikwanang. Apay manin na ya. Ingka mga laitila ko na nga okra kan itlog. Bagay apang almusal. Kita na nga jigatan ka. Utangong pailaan nga. Mabainak mo ta. Utang mo gayam. Ngam no mangan di ka mabain. Kasta ka day. Saan Karo no na imas ti makan. Ay, salbag ka kiday. Siyak man lang ti mapan. Saan ka amang mangan iti ilutok amapan ko utangan Ay kitwa na. Ngam no mang partiyak mo tititarakan ko aniti ba manaw. Di mo matramramanan. Na, salbag ka kiday. Day talaki na imot mo ti mom. Ay kati sob-soblik lang ti aramid mo Malaala. Dua nga ruden ti alaak amasida. Basta dua tamat amang sida iti partyem atarakan mo Alawo na ito yang. Hingga nga rudain. Nagadula ki asaw mo na yan. Marikwanang, good morning. Apay manon, Maray. Unay kan, Maray. Bad mood ka manan ako, nak. Amo kung day taisam mo, Maray. Apay, anya ka di ayati masapul mo. Ay, tangay na pintas ti morning tayo. Pautang man nga rin, Maray. Ay, na yan, Marituyang. Imbag agsapaan, aday tautang ti ibagbagam. Anya ngay nga rin, Maray. Dawat ti kayat mau. Anya, talaga ka di ang mga asar ka? Ay, saan mo't, Maray? Apay ko mga asaran ka ngay. Ay, awan utang. Si kaki di mo, Maray. Ala ka din ukra kan itlog laeng mo. Laeng kun kunamkit din. Laeng-laengam day ta. Malangaro din. Bayadam. Awan nga ron kwartak. Iso nga utangak pa'y laeng. Awan utang kunak manon. Busatam kit din iti utang itangag sapa to tersinak. Kag, intonal daw, mapalinan. Ay saan nga road? Nalawag daytan. Saan ang mabalin ti utang? Ay, nakaimimot na di abaak. Mabangkrap ko malang aro di tersina na. Nagalas mo dayta nasasawam to yan. Kumarim jay tao. Irurumon mo kiden. Awan karbangam nga agungit-ungait no di nakapautangan. Gaputa tersina na dayjay. Kunamla no milyon mo tututangan. Ang mga no 60 pesos lang, pati di okra. 60 pesos mo ilagayan. Apay adi mo pala binayadan ngay. Awan nga rod kwartak. Ay kat di mo nga rod laeng-laengan Laeng kung kunam. Awan magamti kwartam. Agbaing ka mo Anya? Apay nga minanapang ka umutang. Kit among mga agsapaan. Ura siyak mo no siyak tada tersina na. Dak kayat ti utang, abusat. Sa nabalay, mapanak tumanan inton amok nga dan gimatang. Ay saanay. Ang mga numakaungit king ka ni Marikwanang. Kit ipungot na ka. Anya? Apay ka day, Maray. Kasla bad mood ka Ay, masuro na ka ni Marituyang nga. Imay anasapsapa. Ngam, umutang kit din. Anya? Ay, atidog ti listaan da, Maray. Iso akasla jak kaya ito na pautangan. Ay, kat at dalatakan ka dayta, Marikwanang. Narigat mat ano pautang ka apautang. Amanga numaguyod ti puunam. Dayta nga raw ti di na maawatan, Maray. Ngam no na duma, mapilitan na kagpautang kankwana. Tanudyak pautangan. Siyak tuman ng tidakas, masaktahan ti riknana. Ay kat ipakaawat mo akin kwana, Maray. Ipalawag mo, abasit lang daytoy istor mo. Kat narigat mo't no kanayon nga utang ti araramiden na. Nagsubliak, Marikwanang. Kat anya kumano nagsubli ka. Aldaw mo dun, mabalin mo't sigurong ti umutang. Apay, saan ka di analawag ti imbagak, Maray? Awan, ti utang. Ala ka din na, Maray. Di kaya maasyan kanya. Kasanungay no aginawa. Ay, bakit kan? Agsikog ka pa imot, aya? Anya ti amutang ay no agmilagraw. Agawid ka kidain.
Di ka manaktak. Alan, Amaray, please. Ay, alaman langan. Ala, mangala ka dita ni ti ukra. Day takot ti kay kayat ko kan kamaray. Uray agong ungot ka no umutang ak. Ikan na mo lagayam. Dagulit ka nga min, Maray. Katap no awanan, tinangalaw nga dito Tersinak. Ala, pautangan ka latan, tapno pumanaw ka. Anya? Mapanam tunyang. Ije, Tersina ni Nana Kwanang, Nana Toyang. Nakalukat ka de? Ay, wag. Saan ngagsiraday jay? Isupay ka na ti paglakwan na iti may sangal daw. Ah, sige, mapanak man nga ro, Nana. Kano kakangina dagiti lako na. Ha? Kastaya? Wang tunyang. Iso ano siyak ti sika. Mapanala gumatangan iti sabali at Tersina. Ay, iso lang mo ti ada Tersina na, dito'y Nana. Adamot Tersina ni Ana. Ije latan Tersina ni Nana Kwanang ti papanak. Adayo ije Tersina ni Ante Ana. Mano ka di amin, ti balor ti ginatang ko, Nana Kwanang. 310 balasang kao. Amin dagitoy, Nana. Wan. Nay, nalakamot gayam ti lako yo, Nana. Ngam, apay akino na ni Nana Tuyang anak hangin-ngina. Anya? Imbaga na ta? Awa, Nana. Ibabaon nakpay amapan gumatang iti sabali at Tersina. Hay, unay mo't dayjay ako marig. Kalpasan nga imotang dito Tersinak, kastakit din ti ibagbagana. Tinapatag, saan apod no dagiti imbagbagana, Nana? At kwartak dito iba daw, ingkaman gumatang. Anya timapan ko katangay. Ay, katsidaan na. Anya masidangay. Kaya naimas ah. Mala, iyag mo nga ro din ito pagdatang. Ngam ijay Tersina ni Ana ti papanama. Na, hapay nga ijay ngay. Ay na, ang mga nusingiran ni Marikwa ng baak di utang ka. Ay, nagalas day tang aramid mo tuyang. Di na saya at no bayada mo. Tapno makautang kan tumanay. Jak kayat ijay, nanginatila ko na. Di mo ibagbaga ti kasta tuyang. Kumarin kasta ki din ti ibagbaga. Ay, awan ti kumarik asaan nga pautang. Nagnginatila ko na. Win angam at idog ti listam ijay. Ay, basta! Eh, Iyag mo man langan de takwarta, tasyak ni mapan. Nagadulaki di asaumaw. Ireklamok ni Maritoyang, Kapitan. Ay, apay ngay. Ay, apay nagapa kayo? Saan? Nasakit lang tinakam ko kankwana. Ay, apay ka di kagawan. Kasanumot nga men, ijay Tersinak ti kanayon na pagutangan. Ngam iwarwaras na mutin ang nagngingina dagiti lakaw. Ay, anya? Ay, huwag Kapitan. Kantijak pa'y kayat. Nukas, mapan iti sabali at Tersina. Ngam no utang, dito yung matersinak ti pagutangan na. Ay, pagsaritaan tayo man day taan na imbag. Eh, tapnusan ang madadaal ti panaggagayim yun. Ay na, Marituyang, apay ngamin atila aramidam. Apay ka day maray. Apay ngamin nga kaiwarwaras anangina ti presyo dagiti lako ni Marikwanang. Adaya mo timbagbaga ka kasta maray. Ay, di kan aglibak, Maray. Ammo ti intero akabildatan asi ka tinaggapwan day ta asayang guseng. Iso adi ka kumaunay. Ha? Wen, Maray. Saan ngamin akasta tapno saan amadadaol ti panaggagayim tayo. Ken saan ngamin anasaya at ti aramidem. Ano kash, ijay sabali at Tersena ti paggatangam. Angam no utang, ijay Tersena ni Marikwanang ti papanam. Kano di na kaya't apautangan? Win gapaw taado na yun ti utang mo. Angam no bagas, pautangan na kalatamot, Maray. Isung agpanunot kan, Maray. Panunutam anaimbag, nuhos tumatla ang tar aramidam, wano saan.
Marituyang, amo kalikliklikan nakitan. Ay saan mo't, maray? Di ka naglibak. Amo kunti amin ngar aramidaw. Ha? Di ka pilpilitan na gumatang dito tirsinak. Gampangasim mo't Tadi mo iwarwaragawag anangina dagiti lakaw. Awan imbagbaga ka kasta, maray. Iso adi ka mo't ako ngata. Di ka naglibak kunak, maray. Katapno maurnos ti amain, agsango tayo barangay hall intod bigat. Day talagayam. Sanak amabuteng ken kamarikwanang. Iso asigay. Agin nuray ta ijay barangay hall. Ada tayo ita diti barangay hall tapno pagsasaritaan tayo. Ken urnusan tayo ti susik yu adwa marituyang. Kagawad ko na. Sanak nga agpariglaw. Gaputaawan amo kabasol kaw, kapitan. Ay, marituyang. Agtal na ka peditawan. Ay, kagawad ko na. Anya ka diti makagapaw. No apay-api na ayabam ni marituyang. Kasadumot ngamin, kapitan. Saan kumot apilpilitan na gumatang iti lakaw? Kano umutang, pautang aklata. Ananusak, nga oray iso ti kaatidugan ti listaan ti utang na iti tirsinak. Ngam anya nga tati rason. Tapno mapan nasarsaritaan kadagiti tattao, anangina kano ti lakok. Ha? Sumungbat ka, marituyang. Anya ti makunam iti dayta. Tawan mo timbagbaga kakasta. Ti kanayon ko nga ibaga. Maya taglaklako ni Marikwanang. Gaputaan anusan na kami apautangan. Ay, olbod! Oh? Ado, tinakaibaga kanyak. At tila pang ibagbagaam iti kasta sao. Iso adi kan aglibak, marituyang. Awan nga raw timbagbaga kagawad kwa na ang awan. Naha. Ay. Ha? Mabalin ti agsaw. Ay, sige. Tunyang. Pasitsyakan nanatuyang. Ngam siyak ti may sa makapanaknak iti dayta. Gaputa may saak anang ibagbagaam. Iso apod no. Ha? Oh, makitam. Ay, ala. Agpinasin siya kayon marituyang. Marikwanang. Kahit si katuyang. Agkari ka adi mo ulitin dayta. Nya kay tuyan. Mayat, ti may sango iti barangay hall. Dumanon sa dilangit ti gurak iti dayja akwa ng baak. Orayan niya ti mapaspasama. Jak polos mapakawan. Nya, tan na pride ka pa ilaeng. Kahit adulang aro din ti nakapanagnag asika ti ayan ti parikot. Ay basta! Di kan gumatgatang ijay ayan dayja abaak kunak manan. Kahit kasano nga di utang mau. Sana bali bayadak to dayjay. Ngam kaslaawan planok amang bayad tagong gunana. Apay nga man, ngayon babay na. Basol mo ti amin. Iso adi ka kasta-kasta. Mayadam kay din ti utang mau. Ayaw ang kwarta. Iso nga urayan na. Nagyamang ka Tadi na inruar da ita iji barangay hall. Tamang ano at daki di may babayin ka. Ay. Ay unjayam. Awanan bagasta. Mabayin na ka mapanumutang ijayan ni Marikwanang. Kalpasan, tinaramid mo king na. Sana parikot na ita. Mapanak ijay ayan ni Ana. Papa na, Maray. Ijay tersina ni Ana, Maray. Ay, talaga nga ijay gayam ti paggatgatangam. Wan, Maray. Nasakit nga min tinakam ko kin ni Marikwanang. Ay na, Maray. Kunak man no narisutan dayta aparikot yaw. Ay saan? Alang arod. Mapan ka ijay tersena ni Ana. Tamapanak mat ijay tersena ni Marikwanang. Ay, sandayam ang mabalinti umutang ijay tersina ni Ana. Kasano day tuyan, naibus pa yun ti karga di pagbagasanta. Kunak man numakautang ka. Saan nga raw? Dayta ti malalam tuyang. No di mo kumangamin dinadahil ti panagpagayam yo kin ni Marikwanang. Mabalinta ti umutang king kwa na. Wanaw, siga ti mapan umutang ijay tersina ni Marikwanang. Kalpasan din naramid mo, ibaon na ka mapanumutang. Sana bali
Tasyak mo ti kaguran na. Saan asika? Anya? Mabainak. Uray saan ta namang mangan. Ngam ti ibaon nak, amapan umutang iti tersina, ti dinadail maw. Anya? Ay na to yang. No kumangani hindi mo dinadaal ni Mari Makwanang, saan kan ngagparikot ita? Anya ngay, parikot mo no sa dino ti pangalaam iti isaan mo. Ala sigay, ditang tinagipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Junren. May sapay asagot kada kayo, di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdingan. Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Jakon kaya ti agayat pa yung kail. Ha? Apay asahanan. Ngamain. Ay, ibagam no niya tinapasamak. Kunam ba't amapan ka agaram iji ilay? Kita, ibagam asaan mo nakayat ti agaram. Ay, nabastad ak manan ang kail. Ay, nabastad ka manan. Ay, bastard manan ni Kwaraw. Ay, unay kan pare ta katawaan pay lang ni Kwaro ket nasaktan nga ron. Ay, kita addan ang nagsangit. Ay, di yun lang amin na mo direk na ti mabastad kail. Ay, sapay saan nga lumabas ay aglaklakaw ni ti ice cream. Ay, napay dita. Kwaraw, umay ka. Ay, agure ka. Apay nga ayabam. Ay, kit pagsardeng nagsangit ah. Ha! Umay ka, Kwaraw. Tulungan ka. Agasak tayo sakit ti puso. Apay, anya tisang-sangitan ni Kwarog. Ay, di pa nakabastad na kanok. Day tala ang tisang-sangitan na. Ke namin anumot anabastadan. Nagado di ta babae. Iso nga ron ti kunak. Nagbirok manin ah. Nagadunto pa iti babalasang iti kabildatan. Ket, apay nga rod nagkuyog da ken ni Pari Badong. Wala taawanan ti ice cream apangay ayok. Na, pangawisan ngay nga rod ni Pari Badong ken kuana. Ket igatangan na siguro iti kindi. Ay, saan ama ay ayo itikinde. No Na. nabastad ti may sa abaraw. Ah, Ay unay kalakit din aya. Kasla saan kamot nagdalan ni ti kinabaraw. Kenujak na basbastad iti. Da- Iso ajak amu tirik na ti mabastad. Na, Sa di nung iti papananta, tataba daw. Basta sumurot ka kanyat. Ay, nagsakit ti marikrik na, tataba daw. Uy, mawatan ka, Kwaraw. Apay, nabastad ka mati di aya. Binastid nak iday ni Nana Matuyang. Idi tinumin ado. Ha? Kasta aya? Iso nga rod ako nakin ka. Amaawatak tirik na. Imbaglagit na yung tada ka makawat to iriknak. Kahit ayan na nga, tricycle mo. Yan day di paradahan Ay kiting kaalaanin na, taurahin ka dito. Ha? Anda pa pananta? Ada, mapanta agaray. nakitakmat ni Badong mo ang naglugan iti tricycle ni Kwarog, Maray. Kano ko na amapandita balay ni Kapitan? Pudnoan na pa, di tabalay da Kapitan. Nga medikuan, nakitakmat ang naglugan. Napananangay nga tamanin. Si putam ni Badong mo. Tapay maray. Ang mga no ada kalukwan, gararamiden na. Nanyangay kumaday ta kalukwan. Kano kanayon nga umay agpalod dito tersinak. Anya kumaita no kanayon nga umay agpalawd. Apay, awan madmadla mo kanayon na nga awagan iti cellphone na. Ayunan niya. Kanayon na ka nga itugo jay cellphone na, uray sa dino ti papanan na.
Ado, ti makasarsarak iti ka-textmate da, gapo iti cellphone. Kayat mo asawan. Adda ka textmate ni Badong ka. Ay, jak imbaga akasta. Siputam latan ni Badong Mao. Tataba daw. Plaza matiili dito'y nagturuan ta. Wayne, bumaba ka. At dakay, tikisinarak ko ditay. Ha? Ang damot babae amang paypayapay kan ka itiday di abanda. Ay, uray nak dito'y kwarog ay. Ay, kunak man nun sakti umay agarang. Si kansama, tataba daw. Apay, sa dinaw tinapanan nyo kinikwaraw. Adaya, mate. Ay, saan kan nga agulbud pa iba daw? Nakita na kayo ni Marikwa ng anagpailay. Ay gayam, nagpaili kami, kwarog. Kahit nanya tinarami joy jay. Kasla kala investigador nga agdamdamag tuyang Kaya't ko amamuan tipod na. Amom tuyang, broken hearted ita ni kwarog. Tabinastad yaran mo na. Anya kumangay ti connection day takon ka. Ay kit binalakada nga rod ni kwarog. Asaan nga agladingay. Kit nasken nga kita kami manay, iti balasang nga mo na. Kahit taping nga rod ang nagpaili kayaw. Uy, natadagayam inritok king kuha na balasang ijay. Ay, kastagayam tinapasamak. Wayne, amumutay ni Badong Mao. Managtulong kadagiti na pagdaldalanan na. Dumawawag ka niya. Sumbatak lang Na, Hello? apay masapol nga umadayam. Wayne, aday. Asino ngay nga ta, ti imawag kan kuana. Ay agaram kalata ka anakan. Sana nang gang. Na, Aglaklakayak lata na baraw. ay, sana. Awan puli tayo baak. Nagrigat mo't nga minti agarang. Kanayon nakmat na mabastay. Ay padasam manin addan tulata. Sapay nakasaksakit ti mabastay. It anya nga iti balakad kan ni Paribadaw. Agarang makanumanay. Agpada kami met gayam iti balakad kan ka. Agpada kami sakit iti kapanunutan Isupay ka no ti agaram. Ha! Ay, sus. Naibagak mo't ti sikrito may. Ay sige, ituloy mo nga ibaga. Ay, awan ang kail. Awan sikrito mi gayam. Ay, saan nga kamkamalin ni Paribadaw? Naungat ni Marituyan, nulukun na. Imbes nga men nga igatang mo itisida enjay kwartam. Napan mo din pinagpalawd. Agrik-reklamo kaya, nuduling ato yaw, dahito si Daeng. Nagring manen day ta cellphone mo. Ay, emergency to yan. Na, Ay, sapay tumakder ka mang sumbat. Sa dino ay tipapanam. kasarita lang dahito'y umawawag. Waraw, di mo ibagbaga kininanam atuyang nga darar mag-abalaw. Kasano ngay no agdamag. Ay uri agdamag, awan kunam. Sapay jakan mo ti agulbawd. Anyan asaan. Kunan niyang kail. Dakas ka no ti agulbawd. Sagpaminsan lang, mate. Sa di naman ang tipapanantay tataba daw. Ay kit ijay ili Adda dito, ita. Isumot lagaya man nakasukat ka. Ay kit win kasapulan na naka-isputi nga, kuwaraw. Sige, pandara mo, dahito tricycle mo, tamapantaan. Kasano nga jay karim kanyak. Kari nga. Kunam nga ibirukan na kitibalasang armak. Ay, gaya man niya. Wain, kuwaraw. Nusong batan nak na ito'y katiksmit ko abalaw. Si kamay, ti ibiro ka. Inta nga ruda, inta taba daw. Ay, awan manen ni Badong kumaray. Umay mo manan biro kanan. Kasano? Maluman ngam awan pay. Nagpaili namanan ka ni Kwarog. Pudnon sa tiatap mo, amaray. Katsikaman maray. Ada ka di kain inawag na. Kanayon nga da. Ure la umadayo, no ada kasarita na iti cellphone na. Ay, maray. Kano nagbayag da nga agtungtong iti cellphone na? Dagitan dagiti sinyalays, nga ada babae ni Badong Mao. Adala madok talak. Ibitin ko apabaliktad di tapuon tilang kamay. Nay, apay akas na launay ti panagpayapay mo kanyak, mare.
Adda istorya agkan ka. Anya dayta. Amom ka de. No apay nga agpapaili ni Kabadong. Wen nga rod. Kanayon mat nga itulod ni Kwarog ijay ilay. Nga da ngamin babae na. Anya? Ay, unay mat daytan nga istorya maray. Suspitsak laang matkit di daytoy Awan matkit di pa managnak ko. Ay, maday, ti agis istorya iti kakasta, maray. Kat, kayat mo matadengdenggaon. Wen nga madi nga rod ti kasta nga istorya. Malajak nga rod istorya, anon. Si kakit di mat. Bastawan sa bali apang istorya, Syaklaan. Sige, ituloy mo nga rudan. Ay, saanon. Jakla ko mainis istorya kan. Ituloy mo kit din. Nagpatingga akon. Jay ko namngay nga ada babae ni Pari Badong. Wan gayam anya. Alan mare. Ituloy mo tadinggak. Di naksamot kayatan Badong. Ay, tila sasawang matuyang. Day tamo latan cellphone mo tikit kitaam. Adala ang replya ka mensahe. Kas ita, kasangsangunak. Ngam day ta cellphone mo ti sangsangwam. Maguray ka tuyang Tadaw hagat. Na, panawan nakmanan. Adamanin kay nawag mo. Asino day ta? Badong! May ka ko araw. Titulod nakmanan ni Jay Ilay. Kayatan tata Badong. Api asaan? Pagpasayak mo da. Kin pameriendahin ka pa Ayan nga, Ji, bagbaga mabalasang nga iritom kanyak. Aguray ka ngamin Kanayon kayo nga agdate, Ji, balo akasin sinarak mau. Ang umsak, awan pa'y kadate kaw. Kuna magking ka nga agururay ka lang ka day. Asinaw, ti adda ka date na kwaraw. Ninana to yan. Pingada ka mo dito si Katuyang. Sipsiputan ka. Ay, agawid ka. Tadapapanan may kunikwaraw. Mapan ka makidaytan niya. Saan? Apay kumamakidita ngay. Agpudno ka man kwaraw. Kwaraw, siyak, tigayin mo ita. Saan mo patpatyan, ninanamatuyang? Adda ka di kadate ni Tatam Abadaong kwaraw. Ay, agpudno kan ko araw. Dakas tagul ulbon. Ni Uncle Monday tanagsaw. Paray, agtal na kalata ka din. Saan ka na makibiyang di tayo? Ay, saan ang mabalinti bagbagam ngagtal na akno kalukwantar aramidam. Agpudno ka man langay. Wine, pudno nga adda ka date ni Tata Badong. Limag ang tirik na. Wow. Dakas akong kwaraw. Ay, paray, tulungan na mo tina. Agawid tan Badong. Ay. Agawid tan ko na, nay! Damag kumot, asaan pa'y laang kano amabalin arumwar ni Kabadong di tabalay da, maribanang. Ay, win nga rod ay simot no kasta. Aga sumot nga minti panang loko na kani Marituyang ngay. Win nga rod, isumot tinagaram, imbis kumaan ni Kwarog. Noan niya nga tangamin aya, tinaknakan ni Kabadong takasta ti inaramid na. Apay, sa dinaw ti papanam Badong. Mapan ko lang bisitahin ni Parinteng di tabalay da. Sana mabalin na rumar ka kunanay. Tata Badong, adamang pakpakumustakan ka. Asinaw ti mang pakpakumustakan ko na kwaraw. Jay ka di balo akadedit na ijay ilay. Ibagam ti pudno kwaraw. Ay, kakasi akong kwaraw. Saan mo mutin nakarkaroon na? Ay, kwa. Pakpakumustahan ni Uncle ko ngayon tayong. Saan nakakanong amin na nakit-kita iti manungal daw, Tata Badong? Ibagam, ngaging gaita. Dus-dusain nakpailaang ni Nana Matuyang. Ay, day takot ngamin, Tata Badong. Agaramid ka ngamin itinasayat. Tapno awan pagdaksan. Ala sigay, didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo.
ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Jinre. May sapay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, sakman pa'y ti una ang malakwan, Maray. Ay aguray ka, atan ay ano ti customer ko ita. Maksutun, di lutlutwal. Ay aguray ka, anya laang mo tigatang maya. Bugoong alima apisaws. O kita manday ta, aguray ka bet. Ijay ka ode ti pila. Na, kaano aktupay ang makagatang iti bugoong no ijayak uday? Ha, nagatidog ti pila. Ha? Angkang, kumita ka di tersina ni kagawad ko anangaw. Ay, nagadumat din nakapilan. Apay, gumatang amin dagijay. Langit di Ay, wala ta nang rikip dagiti kaaruba kantina. Nalugi dansan, gapu iti utang. Iso di ta tersina ni kagawad ko anang anti gumatangan da amin. Ay, sus, riniw-riw at ipaglakwan na. Mapana kumapayag palawd, tawagak man dyan ara makabalasang. Ay, ingka nga din ah. Ay, jak kaya't ti makipila angkang. Ay nasaya at tasimangpet kayo nga agulitag. Nagawid kami antay, tamabisin kami kini Uncle Kaw. Ay, ingam apay nga, tawan pa'y maangot may alutlutom apangaldawan tayaw. Urayan kayo nga road, taawan maibaon ko amapan gumatang. Eh, ni kwarog ti ibaon mo. Ha? Ay, agibaon ka kat sangsangpet may. Ay, ibaon ka man nga road kwarog. Jak kayat ikaman antay. gumatang. Jak kayat, nagaduti agatang iti tersina ni kagawad ko anang. Na, ay di mo pa'y amaw. Nagatindog namin katipila dagiti agatang. Pakpakawan ti mapan makipila. So apay nagpudot ti panaway. Na, Kate, asino nga'y nga road kada kayo, ti ibaon ka. ay, anay ko. Anay. Anya tinasakit ang kay. Ay, tirayumak. Bigla mo tin asimakit. Anay ko. Kaya't mo asawan. Itay pa lang agur-uray kaamalpas ti pila iti tersena ni Marikwanang. Ay, un Maray. Bugoong lang amin katigatangag. Iso nga inyud udinak ni Marikwanang. Ket, kasano nga rudan, bagas laang matigatangag. No basit lang tigatangam, sigurado asaan nakalakwan. Apay nga'y matakasta. Dagiti lang ado tigatangan na kendakil ti kwarta na tilakwan na. Ay, sapay kaguduwat kilula ang tibagas tigatangag. Nagpila ka nga ron mata. Nagrigat matikas tuyan. Agawid aklangan, tanibadong ko ti ibaon ko amapan gumatan. Saan ka pa yan nakalutaw? Saan pa'y, tanaibos ti buggoaw. Ay, kating ka gumatang ah. Naggapuak nga raw di tatersina ni Marikwanang. Ngam nagado ti customer na. Iso adi naklinakwan. Tapay ngay, kitagbayad ka may. Saan nakakayat alakwan no basit lang ti gatangam? Ay, sana mabalin na ito ya. Si kaman lang ti mapan gumatang badaw. Wait, taong takman. Tapay ngay, anang rigapitin na ito'y tersina ni Marikwanang. Ay, saan mo atuktukay tataba daw? Gumatang ako ma. Nagudaw ni kagawad. Tamapan gumulpi itila ko na. Apay, naibusan, tila ko na. Adumamin tigim matang itay. Apay, pudnaw, apilpilin na tilakwan na. Isumati ko na da. Tsaka mo ano pudnaw. Dagiti lang kano ado tigatangan na tilakwan na. Pudno aya. Agikatak sa nakagawad, kapitan. Na, apay ngay. Mas kay kayat konti agla ako iti tersinak. Ay, di mo ko na anday ta. Italang day ta ado ti paglakwam. Kasano no adan to manen mangilukat iti baro nga istor na. Oh.
Makiapak meten a kapitan no adamang lukat iti tersina ditoy. Na- Kompetensya ang dakpay laang maut. Apay malapdam nga ron. Ay, siyak lang tirumbang aglako dito'y purok tayaw. Awanan sa balay. Apay nga taasaan meten amay ibus dagiti aggatang ijay tersena ni Marikuanang. Day tamit nga ron tidakkel apag siddaawak, Maray. Kanayon anak kapila dagiti aggatang. Jak pa'y nakagatang iti bugong, may. Uray siyak. Jakpay mat nakagatang iti bagas. Kun nagbiit ang maibus tila ko ni Marikuanang, ta idinapan gimatang ni Badungkaw, nakarikupang. Ay, umununan sa mutan abumak ng dayjay ako marita. Anyat pa nagkunam? Sapay kayat ko kumaasyak ti umuna abumak nang. Ay, awan maray. Umuna abumak nang ni kumarita akwanag. Nasayat, may, tanay busmot langin, dagiti nakapila, gumatang dito'y tersinam kagawad. Apay, Sak mamay ti gumatang ita. anya tigatangam. Umaya ko magpalaod, at dangamin awaga kabalasang. Naibos ti load. Ha? Nagbiit ana ibos, taado ti nagpaload. Ay, sa nga pulo a pisos la kumatilod ko dito'y silpon ka, oh. Anya, sa nga pulo a pisos laang. Katisulang matiada kwartak. Kalima gasto ti ilulod ko kadagiti umay agpapalod kanyak. Ay, so anak mo't nga minabaknang. Ay, naibos ti load ko. Aw, umay pa'y gumatang ni kumari matuyang, ha? May sama day ta. Anya manin nga tati umay nagatangan. Ay, Nay, mangrikap kan sa manan, Maray. wan, naibos nga min tilakaw. Gaputan nakita na kasumungat, mangrikap kan na dagas. Ay, saan? Talagaan na ibos dagiti lakaw. Umayak kumapay gumatang. Anya manin ti umay mo gatangan. Tinapay nga ikapimikin ni Badungkaw, jay saglilima a pesos. Apay ti ko na madapay saglilima a pisos at tinapay itapanawan. Ay, awanan, adumot iday. Hindi ita, nangina amin ang dagiti lako katinapay. Nagbiita ng imina. Dagiti laang ado ti kwartana tilaklakwak. Ay, kasano kami nga rudan abasit lang ti kwartana. Ay, kat makamo kayo matan. Apay day ta kagawad mo pare. Simabali mo ten, ugali nan. Ay, asino? Asino pa'y kumangay? Ni kagawad ko na nga. Apay aya? Ayun na yun pare. Damagang pailaan. Kaslamot di mo amuti pa nagbaliw iti ugali na. Gaputa aton ti customer na. Sumod day tatimang mga ko nga istorya. Ay kitbagbaga mo ta pare. Saan na magkumapilyan ti lakwan na? Kasano kami ngay may tabasit lang ti kwartana? Sige ang kail. Padason ti mapan gumatang di tatersina ni kagawad kuanang. Ay, padasak man ngagpaiso ti mapan gumatang, ta panagnakak no pudnutis istorya enda. Pudnaw ang kail. Kaya't ko asyak amis mo ti makapanagnag. No kayat mau, di kaduan ka. Ay, intaman nga ron gumatang. Tuyang. Hingga gumatang, tawan customer ni Marikuanang. Ay, awanan. Naibusay niya tinduga pila. Nasaya at mo't nukasta. Saan namit siguro na pilyan ti lakwan na? Sapay kumaa. Imbagak ka ni parenteng apagbagaan na. Binagaan siguro ni Kapitan. Ay rumbong lang Kagawad na pilpilyon na kideng ti customer na. Sana mabalin ti kasta agalat ti opisyal, tuya. Maray, awanan dagiti customer mo nga daw. Siyak matan ti gumatang. Apay ngay akasla nakaladladingit ka mo. Kasano ajak maladingitan, malay. Nagaduti na ibayad kanya kapi kaya kwarta. Ha? Peke a kwarta kunam? Huwag maray, sa paisag sa 1,000 pa dyan na ibayad kanya kapi kaya kwarta. Sigurado ka api kay Maray? Huwag maray, pikay. Ay katnas ka na siguradong pay mo ta.
Pike, maray. Kita am dahito na ibayad kanya ka sa ngaribo. Nan kita man. Ay, sayang mat Pike ako nam. Amo mabigbigan ti Pike a kwarta, maray. Siyak pa'y ti ko nam. Ay, mabitla nga. Na, apay ngay nga angut-angutom dahi ta kwarta. Maangot ko nga min Pike, maray. Kat, anya ngay ti angut na. Basi dito'y agong ka. Talaga a Pike dahito asang ribo. Kunakon, kat. Ay, sigurado a Pike dahito'y maray. Sapay ado tinaawat ko asag sa sangaribo, akasto'y tilangana. Ay, katitad mo amin kanyak at anguta ka amin ida. Tapno masigurado a Pike da kita. Ay, imbaglaakit din, taada ka para angaw. Ay, sos ba daw nabiktima ni Marikwanang? Kasano na biktima? Kano puro Pike asag sa sangaribo dagiti imbayad da kenkwana. Day tanti kong kunak. Angam sigurado ka, apiki, dagidya kwarta. Wan, sigurado Inangot-angot ko, katalaga apikay. Ayunay kamot tintuyan. Apay maangot mo ayan Pike, wano saan? Wala di kar aramidin, mate. Bayam, tasyak ti mapanmang panagnak, Pike, dagidya kwarta. Kanya nga'y ti aramidam amang panagnak. Makipagladingit aking ka, maray. Agyaman na ka ba dong? Ngabsa na ka namatayan. Kit naladingit kagayam ako na nituyang ko, maray. Ay, kasano nga men, nagado ti Pike a kwarta nga imbaybayad kanyak dagiti customer ko. Isungay mayak, tamom, expert ak amang bigbig iti Pike a kwarta, maray. Expert ka? Gusto tinanggag mo, maray. Isungay iawat mo kanyak dagita a Pike. Tapanagnakan taman. Mabitlaang. Atoy dagiti kwarta. Kita am teramidag, Maria. Binadya-badya ka mo taon. Dito'y mo amamuan, Pike, winusan. Ay, kapitan! Nasayata imay ka! Tulungan dakman! Ni kwaraw, ti ko na mamang panagnag, Pike dagito yung kwarta, paray. Iso ti paglaingan na. Saan aya, kaanakan? Wanang kail. Nay, hagpadpada kami nga raw, di ti paglaingan. Hindi sumot ti paglaingak, paray. Ay, sige kaanakan ko raw. Panagnagam ka ni pari badong analaing ka. Wanang kail. Sige. Nay, insarang na mag DJ silaw, di sa ngaribaw. Ay aguli maka, pare, taagkon concentrate ni Kwarog. Masapol nga ag-concentrate. Kasyak, basta langan binadabad ka, paray. Ay, Pike talaga dagito yung kwartang kail. Kasano apiki? Anya nga ti pamanagnag mo, kwaraw. Pike ata rupa yung matkinitata ba dong ti adda itiladawan? Kita akmat. Kita niyaw. Kabarbarbas kayo pa yadwaw. Yay! Ay, kita mamay. Jesus. Ayun, paray. Datamang agpaisot at danitay. Nagbatad Pike dagita kwarta. Ay, sandak man na tao-taon nga aglakaw. Tamang andan tumanin agbayad iti Pike a kwarta kada kayaw. Sana Pike ti kwarta? Marituyang, anya ti katangam. Sakti una alakwan, maray. Buwan maray, imbag ta imbayad mo a kwarta ta saan a Pike. Sangaribo da ito ibayad ko iti katangak, maray. Ngam sigurado asan a Pike da ito. Amangan mo't no binadubad ka ni Badung mo, maray. Narugitan Inangot-angot ko kiti Talaga asan a Pikay. Iso alakwan na kaun, maray. Ay, sige, maray. Ay, kagawad kwanang. Saan mo nga min apilyan dagiti lakwan? Ala, sigay. Dinang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika
Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basi. Sound Effects, Junrel. May sapay asangkot kada kayo, ti FPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman ko ba iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anay ko. Nay, alawa ni Tay. Apayasan ka pala nakasukat? Kita ang nga anayak. Pagsukatin nak. Kahit mapan ka ije barangay hall ita. Sana ka makapagnata na sakit ti tumang ko. Ah. Sapay dua tumang ko. Dayta. Dayta kat nga men, tadinak dengdenggan. Kunakmat kan kaasaan kan nga agsida iti papaitan, ang ipapilit mo, may. Rin naman naklang. Anya ari namanan. Kat no inibus mo jay si daan iti kalma na papaitan. Ha? Ay, anya lang matimbatem? Digaw? Ay, awagak ni Marikwanang. Ay, ibagak asaan na ka makastrak ita. Si Madot Samot tanday jay a kapitan tayaw. Anya nga iti panagkuna maray. Kasano asimadot ako nam? Siyempre, awam makitak a progreso da iti barangay tayo. Ay na, sika tinalaw ka si Madot. Tada ka lang dito tersina ka naka-istambay. Ni Kapitan na iti umawawag kanyak ah. Hello, Kapitan. Awan, Kapitan. Sige, Kapitan. Word, agpaimbag ka, Kapitan. Agpaimbag? Asinaw ti masakay. Ni Kapitan, saan ka no ang makapag-duty itataan na sakit dagiti tumang na? Oh, makitam day ta. Malaksid asa daw. Lakay pa yun. Nagadong ti saksakitin na. Di ka man nagsao iti kasta. Kasano ang makapag-serve ti kasta, Kapitan? Alaman? Adamadlaw ko kan ka. Anya day ta? Apay ngay apangis di ta chinilas mau. Di ka man nagsao iti kasta, maray? Puno may pangis at talaga. Uray kita Na. Ay, wan, bangking ngagpaisaw. Ay, chinilas ni Badung ko day tumaysa. Ay, sige, tendak sukatan. Tangal samit ti aso di may sa chinilas ka. Payadyak mabirukan. Blackie! Badong! Nasaya at may, tanagawid kan. Tanay. Suot mo, may dayta may sa chinilas ka. Kuno birbirukan. Isaw tinaisuot ko. Kinat-katawaan na nga ni Marikwanang. Di mo lang matkikitaan ti susuot mo mga main. Bakitan kan. Kung naglaki din nun, tangal ni Blackie. Dahito iti may sa chinilas mo. Tamapanak man, iti barangay hall. Anya teramido mi jay. Mapan ko kasarita ni Parinteng. Awan ijay ni Kapitan. Ha? Hapay nga awan ako na. Kinulunis ita. Agsakit ka no. Lakay mo nga minon. Adong tisaksakitan na. Rumbang laeng asukatanon. Kapilitan, siyak ti ag-duty ita, maray, tagsakit ni Kapitan. Ay, pudno gayam agsakit. Marigatan ka no amag na nga raw, talimtag ti tumag na. Sinyalis ti lumakay, maray. Kasta talaga dagiti adda edad nan, ah. Apay ngay da kami kinibadong ka. Awan pa'y mo't marikrik na mi asakit. Imbag man tawan pa'y. Tasyak, medyo agsakit-sakit matan ti sikat ka. Gagangay at ibumak. Nakayukit di mat ka ni Badong mo. Nalaing kayo, ako man diyaw. Na, kapudnumag. Iso aday to lang ti makunak maray. Na, anya ngay dayta. Rombang amasukatan kayon alalakay kun babakit nga opisyal. Nasakit ka mo't unay ngagsasaaw.
Ibagam man lang, no anya ti kasapulam dito barangay hall, tapay ngay may ka. Na, apay ngagpaiso ngay mayak dito barangay hall. Di mo kunaan ang nalipatam ti gapuna, no apay ngay may ka ditaw. Ay aguray ka man, talagi pa. Agtugaw ka pa'y laang maray, talagi pa. Na, apay pagtugawon na. Kano adapay dagiti daddo mga agpatulong ijeruar. Si kalaang ay tinaskan nga si kaswak ita. Ayan da. At dadangarod di tarwar anak kapila. Mayat man ang titumang kun. Saanan ang nasakit unay. Nasken amapankan ag jute. Ay, mapana ka talagan Adan tumanen masao dagiti tao. No saan da ka makita ije barangay hall. Ay, amuklatan no asino tinalaing asumao. Asino? Nimot pari ba dong tinalaing asumao? Wen, ado ka no ti reklamo na. Ay, talaga mo't. Kano saan amay, ibusan iti reklamo da dya tao. No marigatan ka amag na, ayabam ni Kwarog ang mga lalay ken ka. Nada ko ng kail. Aw, umay ka naglugan iti tricycle ka. Ay, uwan ka anakan. Sana na nasakit na kita tumang mau. Mayatin na, makapag na akon. Kaya't mo atulungan ka ngaglugan dito yung tricycle. Na, apay atulungan nak ngay. Kaslang marigatan kamot nga main. Medyo nasakit lati bukot ko. Medyo idumog mo basit ngamin Ay, uwan na. Ay, asos. Na. Ha? At danang ko akasla. Krak ko na. Ay, talaga alumakay na taon. Ay, na. sos. Ay, Ay, at damanan. Krak anang ngagaw. Nakita ko iti ngayon lugan mo ni Uncle magwarab. Wain tataba daw. Intulod ko iti barangay hall. Kahit ag-duty pa'y gayam ni Uncle Mark. Napay kitinasan ngay. Kano si makit sa kano dagiti tumang na. Nga uray lasaan ang makapag na. Nagsida ka nung amin iti papaitan. Ang mayatan. Di laeng abukot na. Tagunin wag kubaw. Ah, amok tuunin na. Crack! Kunanan niya. Ha? Kasano nga mau? Ay, kita mo ka. Kasta siguro ti uni day tabukot kan sigat mo niya. Excuse me, Kwarag. Awan pa'y marikrik na kakasta. Aguray ka man tataba daw. At damadlaw ko iti panagsaw. Tapay. Isumot lagaya ma. Ninay. Katkatawaan naksamutin na. Isumot lagama kasta ti panagsaw. Awang mo ngipin mo iti sangaw. Awan na ya. Ay, wait. Awan ba ngagpaisaw? Ayan na kayo pustisan. Lakay kamatayin tataba daw. Napigisan ti kabaw mau. Ikamkamat ko itay je pustisaw ngam di na mo dengdenggan. Awan na ngagaw. Impukaw ko pa'y. Badong! To'y pustisaw! Kunak tupay. Awan nga rod na ngagaw. Ipili mo manay. Adda tultulong mo. Nagkunaking katulungat. Makaungetak makitam na. Anya ngay ita. Kinat katawaan na kanikwaraw gaputawan pustiso marimwar. Sa payjakat, makatkatawan to yan. Aklunam ngaminin alakay kan. Ay, makaungetak at halagan. No daman tilakay. Ni kumpare nga inting dayta. Sana siya. Na, mala. Isuo mo ki din deta pustiso. Malipatam tumanon. Adda katawaan da ka. Na dito ti pirma kagawad. Dayto, kapitan. Jak mabasa ti pirma Kaya nga antiparam nga main. Nabatik sa di balay. Ay, saan mo anabate, kapitan? Nakaibatsak nga ron. Kanada di tatuktok mo. Ana, ayun. Ay sus, gagangay ti lumakaay. Ita, kapitan. Makitam ka din, dayta pirmaam. Mayat, naglawag. Dito'y babati pagpirmaam, kapitan. Dito'y nga to, tinagan mo. Dita. Ay, nakarumot no kumantsaw ni badong mo. Anya, maray. Ay na, kasjay na laang ni badong ko.
Amin tayo kat bumakat kan lumakay. Ay, syakto pa'y. Adu matandagit ti mariknak asaksakit. Agkapsot to pa yun ti panagkita. Uray siya, kadamutan mariknak. Uray siya, agkapsot matan ti panagkita. Asino ko matisaan nga agkapsot ti panagkita na aya. Ay, iso akasapulan, asukata kung ti grado to'y antiparak. Na, tapay maray. Eh, jak moten mabasa to'y nakasurat dito isang wanan iti tersena ni Marikwanag. Ayun nga agpaysa. Anya ngay deta nakasura dito, maray. Ah, di yung mabasa data, kano nagdakalan alitra ti nakasurat ako na bawal ti otag. Aya. Sapay umayak ko maumutang. Ay bawal mo't gaya man. Kunak ano ti nakasurat ket mabalin ti utang. Ay, bakit kayo mo't apada? Sukatan nyo ti grado dagiti sarming yaw. Apay ngagpaysoan na panak ije barangay raw. Aging gaita, jak pa'y lamalagay. Ay, bakit ka na talaga? Agkabaw kan. Ipalagip mo man nga rod kanya. No apay anapana. Mapan ka agala, iti barangay clearance mo. Ayun gaya man niya. Mala, intan, tagalak may. Ayun, mapanta nga rodan. Kinta na. Ay ije sinilas kaw. Ang mga no isuot mo man ng jemay sa. Uy, nambok. Masapul pa ay ang ipalagip mo. Ay, agure ka. Pumanaw ka man langan. Kung namamapantan. Jay pusti sa nalipatan manun. Ay, wala niya. Nalipatan agpaiso Na. Apay amapan ka dita si Lyd. Ay, kinaalaan dita silid Kano yung kabil mo iti baso iti kusina? Ha? Nakaparabaw dita labisaan iti kusina. Ay, huwag gayam. Ay, kaba wala lakayan. Adda ni Kapitan. Adda ni taunay. Uraya ko ni tatam abadong ditoy, ta iso ti umuna ang mga iti barangay clearance. Ang mga no kasapulan na kay unay. Saan? Amuna ti aramidon na. Sa bagay. Ay, karaw. Aw. Mabaling ti agkapay. Itimpla anak mutin, pangururayak kin ni tatam abadaw. Ha? Mayak mga alaman para iti barangay clearance. Ay, una para. Mait data. Umayay sekretarya, ta ison ti agaramid. Isurat mo pa lang dito papel, ti puno anagan mo. Isurat ko pa lang. Amo yun data. Kasapulan jay puno anagan mo, para. Kaya jay birthday. Badunglatan Ha? Jay puno anagan mo nga ron. Ay, niya, mutin. Parigatan nyo pa lang matitao ng agpanudat. Apay ngamin panunutan pa ilaan. Ay, aguray tayo damag kaw. Tuyang! Apay! Anya ka din tipod no anagang kaw. Salvador! Ay, unay kamutan. Nangag mo ba ray? Salvador Gayam, tipod no anagang kaw. Di apelyido ngay. Ay, unay kamutan pare. Haglablabos ka. Ha? Ay. Tuyang! Di apelyedo ngay. Na, kaburlisan! Ay, burles. Anya ka daw. Ay, jak sa langgag pare. Kastala una ti panangkantsaw mo kanyak idi. Ta ado ti marikrik nak. Angam nakarkaro kamit. Kaburlisan pa ti apelyido mo. Oh, maray. Di nakmakantsawan itan. Tasaanan apangis na ito chinelas ka. Talaga mo't asaan. Yung kita man baliktad mo. Di ka man. Kita ngamin Naa. Aywan. Ay, di baliktad. Dahito, timakin kandawan. Di mo ba isa, timakin kanigay. Hop. Mayatan. Uy, mayatan mare. Ay. Ay, pasat day ta, ti panagbakit mo, maray.
Ay! Ti baliktad ti chinilas mau. Ay, kasta na tibiyag kabaranggayan. Lumakay kan bumakat tayo anin. Ala sigay! Dikan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jopper Anas Basi. Sound effects Chunren. May sapay asagot kada kayo di MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 Kenday ko ang istasyon. Agyaman kamay iting kay panagdingan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kwarog! Aw, apay ka di Uncle? Picturean na man. Ha? Ibakuran mo dagiti agtrap-trabaho. Wait! Ayun na. Mayat Uncle. Kalpasan na. Siyak mo timang picture kada kayo. Ay, wanang kalintay. Naimbag man, nalagi mo pinasiminto da ito isang atan na dalan, paray. Uwan paray. Tapno awan ti maibagbagam. Rumbang na mo nga minakasta, paray. Anya ti silbim ngay. Pasimintok da ito'y dalan nyo ngagpababa iti kalsada pare. Ay, agyaman kami nga rod king ka, paray. Di ta kapay mata. Di mo badbadakan dagiti siminto. Apay, kasano ti panang simintuyo ti dalan aya, paray. Na, panawan nak dito'y. Amo miti aramiden mi. Ha? Ay kasanungay Inteng, nalpasyon ti patway. Una, hindi pa'y kalman. Nagbiit matan. Una taalis to dagiti nagtrabaho a pinilit. Aya, ay nasayat nga rod Happy siguro itan da di apari badong. Ta simintadon ti dalanda. Hindi pa'y lang amin nga reklamo ang nagalis. Anya? Awanan ti parikot da. Tana siminton ti dalan. Itag, manunalpas mo't lang da paring tig di patsway di tawi. Nasaya at mo, kamaudyanan na, nasiminto mo lang ti dalan. Ha? Nay, apay. Hapay ngay. Hapay akastoy. Ayun na yan. Ha? Tirumbang ko ba? Kahit saan nakastoy, ti pan nakaaramid na tuyang. Awan inaramid da nga steps na nga agpababa. Kan rumbang pa'y kuma. Nga daing kabil na pagkaputan ni ti igate. Unan niya. Ayawan. Kuna na nga muna tiraramidin na. Saan mo gayam? Mayatan ti dalan nyo kabadong, na siminton. Ay na, pudnaw maray. Ngam saan nakakuntintaw iti na may anda. Anya? Kas jaya, matagaramid iti patway. Ha? Tung palbilin lang at trabaho, tinaramid da iti dalan may. Anya? Ibagam ka ni pare Inteng, tasayatin damod Iya mo day tangay. No kasta, ada pa'y kurang na? Ay adua, maray. Saan ka ada kayo tinangaramid iti patway? Wain kagawad, apay ka day. Kasano ay tinamay anyaw, ta saan akong tinto ka no ni kabadong? Plain latan Siniminto mi nga agpababa ti dalanda. Ay isumot lagayam tagrekreklamo ni kabadong. Isumot nga mintibilin ni Uncle kada kamay kagawad. Inikan nyo kumangamin iti steps na nga agpababa. Tapnawan may galays. Nabuslon kanumot nga min iti simintaw no at dapay istip na. Saan abali tinasken, maisimpayo na imbag. Ni Uncle man, isumot tibilin na. Ay, nasaysaya at pa'y amag na ak itiigid ti patway. Tanay, nagalis. Imbagak magkanimari kuha ng tiparikot di tawi.
Apay ngay. Tinasaya at ibagam nga ikandalaangan iti spatters na. Anya? Palkatan dalaangan iti siminto mo laang apan nakaagdan na. Saan lang nga dayta? Ikanda pa iti alad na iti agsinumbangir. Delikado mo lang timag na dito. Nukas tamo lang. Naku naman. No adda maigalis dito. Basol ni Parintay. Saan ka no akong tinto datatabadong iti naramid tayo apatway ang kay? Ay nagkarumot daytan. Tungpalbilin ka no lang tinaramid tayaw. Agin lalaing dayta apare badong Ang kay, Saan ba't nga iso ti kapitan? lumbang ko makano nga daagdan na. Kan makabilan ka no iti rilings a pagkaputan. Pat mo dayta a tao. Mabutang da ka no amag na iti patway tamangan no maigalis da. Diskartidan at imag na. Paingay ko ma. Anya? Anya nga ta, numapan nyo kabilan iti alad ken agdan ti dalanda. Anya? Tapno saan ang mabuteng damari tuyang amag na iti patway. Ay, nareklamo launay dagita nga agasawa. Kasano, pasalog ti dalan nga awan ti agdan na. Ay, kunak manayin. Diskartidan amag na. Anya? Tinaskan ka tinungpal mi ti dawat da paribadong ang masimintaw ti dalanda. Ay, imbutos da ka dagiti tao. Ang di mo samat ar-aramidan iti husto ti pagrebengam. Kanayon nga reklamo dagita nga agasawa. Iti makuna. Diskartidan dayta panagnada iti patway kagawan. Apay, itulok damit na maigalis da. Sa bagay Ara matanda mo dati utak ta. Di nagpabasulatan. Kapitan. Agyaman data na pasiminto ti dalanda. Panagkunak, mabalin mo mat atong palan ti dawat da. Marwam da kita. Nareklamo da launay. Anya? Kagurak ti nareklamo launay. Idin tutawan mo't mararamidan na. Kunada, kagura ka no ni kapitan tinareklamaw. Anya? Iso nga aguli mo kalaangan badong. Tapno di da ko nang agin lalaing ka. Isuda ki di ati agin lalaing. Tapalpak mo iti trabaho na. Aguli mo kan ko na. Mangag na ka ni kapitan. Agungag. Sige, makamuda ditan. Anyaya tinaknakan niya ang kalmaw. Kuwaraw. Imbis kumadanggan na ti reklamo miking kwa na. Saan may talumaban kayo din kanyak ti lukaw? Pundaw, asaan nakakapitan? Ngam adda libro apang ibasbasarak iti amay na pagrebengan da iti barangay. Just kiki day. Inapudno na. Kagurgurak na dya aparibadong idi pailaan. Kat gaputakasta, di mo matan ipangag ti reklamo da. Nagado nga reklamaw. Agbuboksing kami tupay. Ay, aramid ka di tinasaya at akapitan ti kasta. Apay nalaka. Ay, nalaka ti kasta nga aramidam. No kayat mo asimpaan ti dalanda. Ay, adamot na ba ti pundo ti barangay tayaw? Saan aya? Ay, saanin? Ay na, nakabutbutang badong. Inayadong kami ti magnadi na patwi Ay na, ay madlaw ang naggalis ti semento. Ay mabitla ang tamag na akiti igayd. Aginahan ka. Yan na. Ay, natulid ka mo't na napandita pa ba? Madali pa raw. Anay ko. Nagsakit ti likod ko, anay tupay ti daga, anay. Ay, baka si Makwaraw. Ipanta ni Nana Matuyang iti ospital. Anay ko. Kanya tinapasama? Ay, di ka nag-imbestigar Paandara mo, dahil tatricycle mo, tarasahin. Ay, sige. Sige, itatama daw. Di mo amaw maribanang, intaray da ni Marituyang iti ospital. Anya, naigalis ka no ije kasimsiminto adalan da, kat natuled. Ay, day takot ti kunak ka ni Inteng.
Idi pa'y laang nga irikreklamo ni Kabadong dayta. Di mo't agtignay ngamin ni Kapitan. Binagbagaak mo't ni Enteng. Ang talagaan natangkan ti ulo na. Kumusta nga iti kasasadi na natuyang tatabadaw? Ay, masapol ka no ama si Minton, tinatukol ato lang ni Tuyang ko, Gwaraw. Ha? Ay, no kasta. Natukol tito lang titakyag ni na natuyang. Way, isumuti ko na ti doktor. Kit basol day toy ni parintay. Ha? Nimpangag na ko matireklamo mi kun kuanay day. Adayo ko mana pasamak day toy kanituyang ka. Nuan niya man ti kaguram ka ni Pari Badong. Di mo aramaten ti kinakapitan mo. Di ka kumaagibalas. Anya? Aramidam kit di ti pagrebengam kadagiti bumarangay. No imbutos da kaman wenno saan, patas latta kumati panagserbim kadakwada. Nasaya at latta kumati tratom kadagiti bumarangay. Takasta tinasayaat a kapitan. Anya ti kunat, kapitan. Ay ibagam tuman ka ni treasurer. Manyirwar iti kwarta apagatang iti materyales para iti pan nakaisimpati patwida paribadaw. Wan, kapitan. Kaya't ko si kantunti ag-purchase kagawan. Sige, kapitan. Masapol maisimpati dalanda paribadaw iti kabiitan a panawan. Sige, nasayaat mo't nukasta, kapitan. Narigat nga agpaiso. Mga no maulit nga damaigalis. Masapul alandok ti maikabil nga alad ti dalan tapno natibkar. Unang kail, kung saan amaanay no bilang. Una, kalpasan nga mayaramid dayta. Ay, isaruno tayo ti agdan. Matong pa lang kail. Ngamsakbay dayta. Ibagam a picture ni kagawan. Ha? Masapul pa'y ayaday tang kail. Una, for documentation. Pare. Kumusta ni Marituyang? Mayatay. Mabalin may terumwar intun bigat, pare. Ay, mayat no kasta. Apay ngay may kapailaang dito ospital, pare. Umay ko kumustaan ani Marituyang. Nya. Siya kunti mangbayad iti bill na. Pare. Win! Bapang kami kanikwarog iti ospital. Anya? Irwar may ni Marituyang. No kasta, makarwar itan ni Marituyang. Una, kat siya kung tagbayad iti bilda iti ospital. Ha? Napanunod ko akas talaangan ti aramidag. Tapno awang kong kunada kanya. Sika ti makaambo, inteng. Namiris ko ti bidot ko. Ay, ano kumatay di pa nga inaramid ko ti kidaw da. Saan ko maanapasamak ti kasjay? Ay, agyaman ka, inteng. Ta saan agrabe tinapasamak, kan awan na tayo. Maragsakan nak paray. Tayo ti panagawid may. Kat na isimpayo gaya mantidalan may. Naamiris ko nga minti bidot ko paray. Sa nabalay. Tinaskain. Kat nasungbata na yung reklamo may paray. Sorry pare No, nagkurang akada kayo. Awan na nyaman na paray. Uray, tas ikamot ti nagbayad, iti pan nakaagas ni Tuyang ka. Kaya naisimpayo mo tayo, ti dalan may. Thank you, pare. Di kagdanag. Ta aramid itan ti pagrebengak, kas kapitan ti barangay. Ay na, maragsakan akmod para kada kayo, paray. Ay na, Kapitan Enteng. Saan nyo nga urayan nga dadakes ama pasamak? Sakay to agbalaw. Ala, sige. Didan, tinagibusan ti sawalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Yesha Tumlid. Ken iti direksyon. Voichi Putlay. Musika. Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe.
May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.